Yada kejuana nkasa se wodi agudi sama brand na health tips nso abawa kwemu de edu so no so ahu hia pa se anopei yedi hu nkomo ye to apomudin no eso se uye ne obetumi bi ebo ho ban so still na yare bia be sha chiri ho hawadwene pese mekura menya code uze ha dwen pa nti wo se nkomo we utie ni ye Faith Homeopathic Hospital for ajiwon modwa wa ha no pei ye ba be kasa fa apomuden ho niema hodo amfidi a won mo wo eboa apomuden famu no ene osofo ba bi di ho komo sofo no pe mo ache da bia boko de Adom ne ahwe aho fe no a ho ayefe Dr. Abigail ni nuanom Mama Faith anope ye mo ache Apostle David Faith okay obia ho ye Dr. Abigail Dr. Dora Dr. Boateng, Kofi Amponsa, and Dr. Enoch. Bia Edenyamiase. Eja, ebona na dura, yenim se Faith beba. That's right. Ene ya beka apomudin mu se ne ye kasa fa de ho. That's it. And they say you share your liver no. Okay. You be your liver. Your liver no. I prefer to din liver because they believe say we live on our liver. Now share in science. I'm saying the liver is one of the scientific tragedies. While they were researching into other organs, the liver was left behind. Just say you jabrebo to it, you cry na. They train on who say no. So pay so 2 years they are the bedrock of all healing begins with the liver. And until discovering this, a giant step in health. Now obey be a friend Sandra Cabot. Or say you bread born a year you may say the Yamisi born. Ipeduani nyina bede ne ho afiri awem nti ene ye hwe e believer say enwuma bebre na liver na ya ema ya pomoden ewie peye for example se oba ebetimi agboni nsayie ama wato nkosua kama the same thing bema ehun nsu ebetimi ya pampe kama efe bibi hormones liver na boa e balance hormones ni nyina nti won so obi anya hormonal balance na opawo na ye di bia na ye treat a ye check hormones na ye man in so be balance the hormones no now ye hu say liver ni dwuma odi no ebru wo hanum ene etire say e doso pa both chemical and bodily functions for us to live a normal life now nipa bia odidi a adwane na odi no e convert into glucose energy so glucose energy no and the combogem in the form of energy then adwane odi say bancha na body na menkeni na mo na odi e combogem direct and until ye hu say liver ni dwuma odi no I mean, ejina brane. Se liver na ntimi anya na dwuma emwa ema ya pomode no enwe peye. To ba Faith Homeopathic Clinic. Ade asese ye ne se obi a obeba bia no. Ye boost liver function. Ye educate se de be ya obi a ebe hu liver no dwumedi a odi ema ya pomode enwe peye. Na ade ba kwa asese e koso ne se ye hu se enwoma miensa ya pomode ejina so aduane esuo ene mframa are polluted. Last 3 weeks in our World Economic Forum, elevator just say you discover microplastics. I will show you duane any from so some way some ya can say no must be shemokena. Now, you would decide your main every day. A quay nipedium. Be any horse sorry you no monsu. And I only did and our home from and so some microplastic is soon kakanka a quay nipedium. Now a hunsun science one. Enti say said ye be ya ontena sema sa enuome ya ekoni peduem ekofa ha oba no ontena ho nyehwe ha ema no mmoa because research na me say ano boa woni peduem a na di nsunsuanso obone eba eno nti no anuoma obetimi aye atu anamon esi hu kwan na me na free ni peduem no ene say obeba na ye wade FN detoxification 2019 United Nations celebrated World Economic Day World Environmental Day. Almost be 2 years say synthetic fragrance any contaminants I discover a codipemono and yasem kitwa. Now we na create great health challenge at the abetu apomode so. And then to ba Faith Homeopathic Clinic a dia ye pass say you detoxify our system no. And sana obidi ya bia be ba ade ba kwa ye pa detoxification because you say sa detoxification no ama nipa bebrebe na omo no modura aduro ni ntimi nkoye adwuma because veins ne arteries are drove fema cord nyina no e ho nyina ye blocked free radicals and bad cholesterol age hono mafa
ama nipadua no entimi function ye na abehu say so liver no so entimi anye na adwuma ya even the most nutritious food be poisonous to your body if a baby drug metabolism nipa bia no modura ekoda oyem and so at the end of the day baby na ohaw no wo no ho na yaresa eko se adro process ama emo ahoden akoye adwuma no eye liver enti ye hu se nipa ne bebre na nya sluggish liver na se dysfunctional liver se nipa no oba asoye na wonim obemma ne dro aye den ne ho nto no ahwe obeka se wodro na enye enso so na liver no enti mi function enti adro no ekoda na yem 2 days na say decompose your pro na say be poisonous let's say kuti nipa ne health to ba faith homeopathy you make sure say poisonous substance and I say toxic bia choku system no ye detoxify ni na atwe ni nafi ni peduanim say de be ya wa yare hwe no e betimi akontem nti ba bia wo a wo hwe ya no pai no ye say yare bia ba oni peduam bia no fabra faith homeopathic clinic ye boost liver function they support liver no because the liver ntimi anya na dwuma both drug metabolism and food metabolism ntimi anya na dwuma sa ne ma mi nso nipa bia yare aduro na abenom otiase nso aduane na ma otimi etiase eno nti se sa ne ma mi ntimi a metabolize anko nipa aduane ma anko ye na dwuma ya na chese oyo ne kese pa na woni pa kro no ato nti brafate homeopathy yare bia tra wache sa wo de ne ye kasemu yare wonya arthritis and I say osteoporosis and I say wonya osteopenia and I say wonya bone infection bi wo treat as eko na aba and I say wonya bone fracture ya chechire so aye de be bia but wo ma wan kasa wo pain and now ti yaw bi e wo bone ni so fabra faith homeopathy na yentimi emboa research amia wo say nipa bia wo kase ya wo di nam ho sa abria edwa na ade konkokrabom nyame o ma kase foforo o don pe ya na the moment abon say ohumu asase eye odu nko na wonam nso anyoma bia yemfa obi a hye wachi but you feel like I say I had weight be to you bia no e che say obon na ho de no e ba fom ti bra na ye hye mokina especially e ma me ne papa no mo dia bro adusia e kono research amnya wo say motunum enobi akeka ekofa ye fun ya de pa e de betomo so ti mo mra faith homeopathy e be check mo hunsuo moja no ne check body mass index ne twa edura ye woni pedua so adura enkofa ha obia emfa embro ntimi so oba wanya hormonal imbalance ntiama obu nsa obre pa odu ovulation obre me so e faith homeopathy say I wanna ope one will be paying but I take off for some time I feel osika ba ka opesa oyiro ho wo pa but I feel so na wo no emma e faith homeopathy and I betimi aba and make sure say baby a wo ba no benya anu ye na ohwehwe no me so be man so Johnson tentem research am ye say every black man be a with dia bro aduanan aircon after 40 years no you grow with your prostate no air grow no e hona uterus system so no enam enti se prostate ne ye kesepe na emia odwonso twa no mo na emia odwonso twa no be ma bon se duru baby na fe odwonso age so chem kakra sa na odwonso na ba asoma me kan be ma bi etime wa experience sadie no misro so unya hu ni sape infant na ho eye kwan ni padua na e ka kiro se enlargement aba odwonso twa nim brane ma onro na ensa enshrinking ko ba bi da anya sa be duru baby no e be affect o me masem wan hwe ya na ekopase catheter Johnson no be kan ba to be kwa ya ema me so be bia Johnson a obre ansa na Johnson etimi am betina ha na wayi ni be ma so Johnson no etimi ma me so e faith homeopathic clinic NSS oba enkra ha ya Santa Maria Anteku Junction hono ma se Kumasi na wo hwe nso a bra eye ahenema kokoben 18 mo hono ma mo amwo ko for edua nyina mo call Landry Managers Road Poly Junction se takrade na wo dia Anaji police station che hono ma bogo so fo nyina momra boga bronsa no ho eye old aseda branch kese pa ewo ho na emfidia yakofa ede abeka de wo ho dada ho no enye asem ketwa ene because of the installation tina ama me nko akra no meti ha no ma Dr. Money emu bebre na entumi ama no installations akese pa ekoso yakofa emfidie ayede be hye adwuma no modin ya wie bia aba oni pedua ma how every changes sometimes you can say area obi wa no nim say ayade hu bi wo hu sakra bia woni pedua ma fabra na yentimi emo number na 0540 710 940 0540 710
940. And that's 0244 58 38 59. 0244 58 38 59. Ya really be at what who only pedium and as a changes beer. Now him say anywhere ababiano. Fabra fight homeopathy. Now intimate morning to us. Mo Namisha. Yada say. It's a no na faith homeopathic clinic. I can't want so much on friend number see ye how be a so body one modin or friend one on bejo so. Midin ye fear among qua tamaklo na mambo at my crado. Na ye kwaba mamin chame home rana ye ba